O niguo maundu marahana gotuku wa ira mwena wa Kayole kaunti nino ya Nairobi kuria maabitha borithi marahithukire kirabu kimwe na guikia ngono arume atandatu aria marakorereirwo makinywa njohi mahingite mirango mugano na watho wa thirikari no matinagiriria maabitha ya kuingira. Mwendia wa kirabu giki aratumurire gicanjama kuona arageretie kurira mabati-ini no gucuthiriria arakore muthiururukirie ni maabitha borithi muthia arathwo haruruke thi. Tunauza, si ndio tulikuwa tunauza? Hata keki tulikuwa kwanza hapa mbele. Nauliza, sisi ndio tuliuza. Bana pombe hapa. Anaita mwenye alikuwa anauza. Mwenye alikuwa anauza nani? Huyo hapo kwa Probox. Hebu ita huyo. Anaitwa nani? Ivan. Hapa hakuna kitu. Ile kitu iko. Wewe sikatai kwenda sikatai baba. Mungururio uyu wa maabitha ya borithi ukite thiko nini tu thutha wa watho wa thirikari kugiria wendia wa njohi kuona ino ni imwe ya njira iria ingitheremia murimu wa COVID-19. Na kuringana na OCPD wa Kayole Wilson Kosgei na uria turaranirie nake na njira ya imwe kwa imwe ni araheire mukana ikaria Kayole akiuga wothe ukunyitikana akendia njohi ihinda-ini ta riri ni gutacokerio ikinya ria kiwatho. Giki tokyo kirabu kiria kirahithukirwo kuona kuri ona angi aria marendagia njohi mithemba itiganite macungirira maraikio ngono hamwe na njohi iria marendagia riu othe magieterera gukinywo igoti-ini na kuhingurirwo thitango. Ngiribotera Kameme TV njitagwo Njeri wa Wambui.